मार्च महिनाय अन्तिम शनिबार हली नेवा नि विश्व नेवा दिवस हंगुतु वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन या आह्वाने तेदस मार्च महिनाय अन्तिम शनिबार विश्व नेवा दिवस हनेगु निर्णय कथा शनिबार खुक्कागु हली नेवा नि अर्थात विश्व नेवा दिवस तिथि जाजो याना हलिन्यं कहे हंगुख दिवस या छोले वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन वर्चुअल माध्यम हलिन्यं कचोपि नेवा तथि अन्तर्क्रिया जाजो यागुतु ज्याचोले वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन या नायक संयुक्त श्रेष्ठ संस्थापक नायक डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठ संरक्षक दयारत्न साक्य निवर्तमान नायक सिजन श्रेष्ठ लिसे वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन या तिथि पदाधिकारी लगायत मेमेपी तिथि व्यक्तित्व तेगु बुतिदुगु खा नेपाल भाषी त हलिनेवा नि दका चाहिँ थुक्सी हनादि अले चाहिँ थ चाहिँ थोयामा ओयामा भने चाहिँ छुन चाहिँ आउने थुके मरु दिस चाहिँ नेवा नसा चाहिँ देका नयाँ नेवा बसपुना चाहिँ अथवा चाहिँ नेवा प्याख सोया होला मखला अय चाहिँ छुन चाहिँ नेवा सफु बनाजु कि नेवा संकिबा सोयाजु कि छुन चाहिँ नेवा तजिलजी नेवा संस्कृति लिसे सपुदु छुन चाहिँ ज्याजी चाहिँ याना तर या जगम हो कि हलिनंक उकि चाहिँ प्रसारण या उजे केन्यो मखला ब्रोडकास्ट थे चाहिँ चाहिँ सामाजिक सञ्जाल सोशल मिडिया पाखे सकलसित चाहिँ केना थो चाहिँ हलिनेवा नि ख थुक्सी अलेजी चाहिँ हलिनेवा नि गर्वका साथ चाहिँ जी चाहिँ थम नेवा जुया चाहिँ हना चना हलिनेवा नि रका हना चना तो लस्ताय ख त जसन थयो या त यको यामा दु आफो यको यामा कारण थिसम भेने हो यो संस्कृति बजाया हो अयो लागि त न मखु थिसन चाहिँ आत्तले न नेपालले गणतन्त्र उयो हुनकान जे नेवा टेसन चाहिँ जे अधिकार पाउने मत हो कारणे न थयो चिची रंगु टरंगु याउ जाजो न याबले टेसन चाहिँ जिउ लागि नेवा टेउ लागि सचेतता ठने ज्यादै ठो के हो चाहिँ सकारात्मक पक्षक एजिया चाहिँ थो हलि नेवा नियौ चाहिँ यसं टरंगु मोटो दुर्गा ट्याकेमा अले अठ्याडे चाहिँ नेपालले दुनियालाई यो क्वेशन चाहिँ सिउ या जुल गुब्लिङ चाहिँ वया दिने चाहिँ मलाई तर चाहिँ अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ मार्च 25 सुक्सी लाओ ल थौने चाहिँ 24 लाओको अठ्याडे नेक्स्ट इयर चाहिँ मेवे दिन लाएको तर चाहिँ खास झिसन लुममा चुल्ला छ मार्च महिना या अन्तिम शनिबार वया सो चाहिँ झिसन लुमंग टाउको तारिख न फरक जुइफो गते न फरक जुइफो तिथि न फरक जुइफो त मेन कारण चाहिँ झिसन ठोटिन हन यो मेन कारण चुल्ला छ ठोया दिने चाहिँ असने नापाङको गुख चाहिँ लन्डन जुको सम्मेलन ढुङ्गा लिपाको निकोको सम्मेलन चाहिँ बाल्टिमोर जुका युएसए बाल्टिमोर जुका वो बाल्टिमोर जु या त चाहिँ छौ किसिमले साकार रूप चाहिँ लुमङ्केको लागि चाहिँ त लास्ट सैटरडे अफ एभ्री मार्च तका चाहिँ तयाउज नका के वर्ल्ड लुमङ्का चाहिँ चिसा याम कुकको हलिनेवा दिवस या लस्ता छौ नो जिं वर्ल्ड थपेन बिने दिवस के नि डेजुले आ दिवस हैन टाइमल थाहा छ दिवस या लस्ता चाहिँ सक्लुस्ते एको भिन्टन पिएछन हलिनेवा नि गुब्ला सुरुजु छा सुरुजु बारेला छोटा हाइलाइट जिट हुँगे दु मेउ छटा खजेर जे छुटाइ वे चुनाव दुडा छ जे नेवा त हरेक चीज सम्पन्न ला सिएसिला जो हन त नेवा छौ समुदाय मखला त छौ जाति मखरन सियो नाच संयुक्त जो नाय जुना टाइडिउ था तो समुदाय दुने विभिन्न यको दु आ छिन नह चखन यको दुपि मन तखा अथे खुक्कागु हलिनेवा दिया छोले हलिन्यंको चुंगु थिथि नेवा संघ संस्था तेस थिथि जाजो यागुदु दिवस या छोले वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन या नेपाल च्याप्टर वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन अमेरिका च्याप्टर वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन या बेलायत च्याप्टर अमेरिका बाल्टिमोरे चुंगु मेरील्यान्ड नेवा समुदाय नेवा पासापुच अमेरिका भर्जिनिया नेवा नख न्यूयर्क नेवा गुठी न्यूयर्क नेवा अर्गनाइजेशन अफ अमेरिका सियाटल पोर्टल्यान्ड बुद्धिस्ट बिहार ओरेगन नेवा अर्गनाइजेशन अफ अमेरिका फ्लोरिडा च्याप्टर जी नेवा सान फ्रान्सिस्को लस एन्जलस नेवा अमेरिकन डबु शिकागो क्यानाडियन नेवा गुठी टोरन्टो मेट्रो राष्ट्रिय नेवा खला इजरायल नेवा पासापुच बार्सिलोना स्पेन नेवा गुठी न्यूजील्यान्ड नेवा अर्गनाइजेशन अफ न्यू इंग्लैंड लगायत थिथि देशे दुगु थिथि नेवा संघ संस्था तेस थिथि जाजो यागुखा हली नेवा डबु वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन या आह्वाने 10 मार्च महिना अन्तिम शनिबार हलिमे न्याथ्या चोसा छि नेवा थेगु मुना र थ्वेका हली नेवा दि हनवै चुंगु दुसा नेवा साहित्य कला व संस्कृति या सम्मान उक्या महत्व त अन्तर्राष्ट्रियकरण यागु उद्देश्य चुना थुगु दिवस हनवै चुंगु खा
भडेल